Бут уже шпагат нормальный болуп калыптыр да аксакалы. Сиз бул жерде. Жок, нөл эдим. Турникке тартыла алмастым. Assalamu alaikum урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан Кубаныч Айымкулов. Бүгүн сиздерге 10 жыл бою өзүнүн оорусу менен алышып, бирок ушул площадкага, ушул спорт таянчага келип, өзүнүн дартына даба тапкан 61 жаштагы Алижан Аксакал менен тааныштырабыз. Бүгүнкү видео абдан кызык болот, андыктан видеону толук көрүңүздөр. Достор, эгерде сиздер күнүмдүк машыгуу видеолорун кааласаңыздар, анда менин Instagram жана TikTok баракчаларыман көрө аласыздар. Биздин баракчада сиздер үчүн обучалкалар жана көнүгүүлөр жайгашкан. Ссылка описанияда. Достор, жана айтып өткөндөй, бул жак Алижанова. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Жашы 61 жашта. Биз сиздерге чейин бир аз байланышканбыз, баарлашканбыз. Бул аксакалыбыз Ош шаарынан сырткары 20 км аралыктан күн сайын ушул спорт таянчага келип машыгып кетет. Аксакал, айтсаңыз, бул спорт менен канча жылдан бери машыгып келе жатасыз? 60 жашка толганда келдим. Келип унгече аарып, касал болуп жүрдүм. 50 жаштан 60 жашкача давление болуп, почка приступ болду. Keyin 60ga kirganda mana shu yerga kelib, тренировка qilib, уже sog'ayishni boshladim da. Ушул жерге келип, денсаулык чыңдалып, ungacha больницаларда жаттым, барыбir sog'aymadim. Ошондой 50 жылдан 60 жылга чейин, 60 жашыңызга чейин болсо 10 жыл оору менен алышып жүргөн мезгилиңиз экен да? Азыр уже 1 жыл, 2 жыл болуяпты, уже в общем ооруmayapman. Давление жок, почка нормально, hamma жакшы. Жаңы келип баштаганда эч нерсе билчүмөсүз бул жерде? Жок, нөл эдим. Турникке тартыла алмастым. 1-2 дей алмастым. Расташка жок да, отта. Азыр жерде жашларга кошулуп, сейсекен үйрөндүм да баары. Биз достор бул площадканы ачканыбызга 1 жылдын жүзү болду. Ошол мезгилден бери биз жаңы келип баштаганда бул абабызды таанып болчук. Ошол мезгилден бери тренировкаларын жаштарга караганда калтырбай келип, аракет аябай жакшы. Азыр сиздерге өзү колунан келе турган элементтерди көрсөтүп беребиз. Достор, азыр жана айтып өткөндөй, бул жерден биз Алижан абабыздын машыгуулары менен таанышып чыгабыз. Сиздерге кандай элементтерди, түрктерди көрсөтөт, биргеликте күбө болобуз. Баштай бериңиз. Сүйлөгөнчө баштай берсеңиз болот. Сүйлөп айтып түшүндүрүп. Мен биринчи жолу келгенимде бүтүн машинадан башка көтөрүлмөдү, каткан. Катып калгансыз. Как темирге окшайды. Сейсекен расташка кылып, мына кылып буну, keyin буну, шуна кылып көп жолу кылдым. Кийин уже bunga чыгышты башладым. Результат боло баштады уже. Результат болгон сары кыла алдым да. Сиздин теңтуштарыңыз жөн эле кой, жашың өтүп кетти. Болду уже. Сага не полезно деп айтыштыбы? Катып кеткен саң уже бесполезно. Өзүңдү кыйнама, керек эмес дейишти. Көрдүңүздөр достор, 61 жашта болсо дагы өзүнүн результатын көргөн сайын күндөн күнгө акырындык менен жыйынтыгы чыгып, азыр кайсы эмеге келип калдыңыз будан? Баштаганда бул уровеньден баштаган экен. Азыр? Мен азыр мананга ham чыгарыпман, то сразу эмес мындай акырындык менен. Опа, көрдүңүздөр. Бут уже шпагат нормальный болуп калыптыр да аксакалы. Опа. Эң сон. Кайра бул жакты кыласыз экен. Буттар алмаштырып. Ушундай чөт экенсиз да бутты. Опа. Достор, да айта кетчү нерсе бар. Менден аябай көп адамдар сурашат, 30-40 жашта келип тренировка кылсак болобу деп. Бул Алижан абабыз ошол суроого жооп болсун. Так, тактар. Рахмат. Эми кайсы эмени көрсөтүп бересиз бизге көнүгүү? Азыр шпагатты түшүп берейин. Жерде шпагатка отурасыз. Мына биз 20 жаштагы, 22 жашта болсок да биз шпагатка отура албайбыз. 61 жаштагы агабыз
Bizga shpagat ko'rsatadi hozir. O barakeldi. Söz yo'q, söz yo'q. Qancha sekund turasiz buni deb? Bilmem qancha turadi. Hoppa. Astashqasi cho'yilib so'lim bo'lib qoldi. Dostlar biz hozir turnikka keldik. Turnikdan ovoz payjon переворот elementini ko'rsatib beradi. Ko'rib turasiz. Birinchi kelganimda podnosni qila olmasdim. Ha, but ko'tarilmaydi qolchi. Birinchi mana mashqdan boshladim. Ha. Butlarni ishlatib presga bergancha. Keyin monga chiqardim. Hoppa. Qancha oyda o'sha rezultatga yetdingiz butungizni chiqarib? 3 oy, 4 oy bo'ldi. Keyin men podyon переворотga o'tdim nimaga? Podnosni. Podnosni. Keyin putimni ko'taraverdim. Ha. Aşağı turib oxirini podyon переворотga o'tdim meni. Уже 3-4 oyda уже chiqib qoldingiz. Ha, aqlimda qoladi. Hozir bizga payjon переворот chiqib bersangiz ko'rsatib ko'ruvchilarga. Hoppa. Hoppa. Ana. Boshqa elementni jasodim. Rahmat cho'ng'a. Endi biz hozir Bursadan ko'rsatamiz. Buni ham baldardan ko'rib, mashinada trenirovka qilishni boshladim. Birinchi baldar qilganda qila olmadim. Keyin Tashballarni ko'rgandingiz. o'zim sekin haligi internetda ko'rsatgandek raz va deb o'zim boshladim. Birinchi tutumni ko'tara olmadim. Ha. Keyin mana unday qildim. Ha. Masalan bir 5 yo'li qilib damal qildim. Patqotda plastik keldi. Keyin o'zi ko'tarishni boshladim. Ha. Hoppa. Bundan keyin terga chiqarib cho'ymasdan kirishga o'tdim. Shunday qilib, ha. Masalan 5 yo'li qilib Aylanib patvot chiqdi. Men bir 5 patvot, 10 patvot qildim. Siz bu yerga o'zingiz soat qanchada kelib, qanchada marshrup ketasiz? 9:30, 10larda kelib. Ertamenan. Lekin 5larda, 6larda. Başta 5 saat, 6 saat yürüyoruz şu yerde. Trenirovka qilib. Peshin o'qib kelaman. Peshin o'qib, namoz, pursaq to'yg'azib kelib, aynan. Ko'rsatamiz keyin. Keyin oxirida ne ko'tarishga o'tdim men akasi. Yaxshilab ko'rib turasiz do'stlar. Hoppa, balans qarmab. Bu butni ko'targan element odam balasining qon aylanishini yaxshi etadi do'stlar. Ayniqsa yosh o'tgan, shu 50 yosh, 40 yoshdan o'tgan odamlarga qobdan foydali. Jana belgi, jana boshqa ko'ptagan o'rinlardan olinadi. Bu bilindi-da. Qon aylangani o'zi miyalar boshqa keldi. Ishni bo'lib zo'r bo'ldi. Og'ir narsa. O'zingizni yaxshi seza boshladingiz. Masalan, lekin brusga o'tdim-da. Tushering Bursani. Boshqaga. Hoppa, söz yok. Bunu gün sayını saptırasız bu elementni. Ha. Başında bunu da qilolmaysiz. Ha. Buni birinchi kelganimda bu yerda boshlaganimda
To'raga chiqa olmasdim. Bursa kadar. Chiqa olmayman. Qo'llar og'rib qolardi. Ha, kistere. Lekin men yerda mana qilib mashq qildim. Kisterdi olacakta. Ara kete başladı kolunu urganda. Ha, keyin demoq qiladigan bo'ldim-da. Bunday qilmasam o'sha qo'l og'rib boshlab bo'ldi. Hozir qanday bo'lmaydi? O'rgan emas yo'q. Hozir normalniy o'sha. Normalniy. Отлично. Og'rimaydi ham. Shart kelib, sразу qilib yuborsam ham og'riydi. Presga ishlash uchun brusda oyog'imni ikki joqqa jozib trenirovka qildim. Hozir ko'rni ko'rsatib beradi. Pres uchun aytay. Hop. Bu konugunda gün sayın işlep durasınız siz. Pres. Şu 6 saat, 5 saat жүрөткөн, şoda sekin birinin артынан birinin kılıp çarçarını жүрөtkенсиz да. Рахмат. Достор, ушуну менен бүгүнкү видеобуз аякталды. Видеонун соңунда абабыздан жаштарга бир аз кеңеш сурайлы. Алижан аба, жаштарга кандай кеңеш айтып кетесиз? Жаштарга азыр погода ham oldingidek emas. Bu ham organizmga вредный ko'p. Onu ziyan çıtlar çıkıyor. Tamoqlar, jemishlarda ham oldingidek kuchli emas. Shuning uchun odamlar ko'p og'riydi. Slabый bo'lib qoldi. Mana bu trenirovkalar bardig'i ana shu havodan keladigan kuch, tamoqdan baridan keladigan kuchni beradi-da. Men shuni o'zimda sezdim-da. O'zingizda sezdingiz. Sezib trenirovka qilib, men postoyan og'riganim shu havodan, tamoqdan bildimda. Trenirovka qildim, yo'q bo'ldi. Mana shu narsalar. Ancha bolalarga, любой yoshdagi odamlarga обязательно trenirovka qilish kerak. Chunki boshqa tomondan minus bo'laveradi. Tamoqdan ham minus, havodan ham, yosh o'tgan sari ham den sog'lig'i qarmab qolish har bir odamning o'zida-da. O'zida. Qarmab qolsa, qarmab qoladi. O'zini yaxshi ko'rgan odam o'zini sport bilan mashg'ul qilib denesini chinglaydi desasiz. Ko'p bosib, ko'p churqab, mana turnirlarda asilib, bruslarda o'ynab. Jana 30-40 yoshdagilar, men уже qaridim, sport qilsam bo'lmaydi deganlarga qanday kengash aytasiz? Odamlar o'zini o'zi qaritadi. Men yoshim o'tdi deydi. Organizmga уже buni boshdan уже sen qariding degan ma'lumot beradi. O'zini o'zi o'ylab o'tsangiz. Men yoshim o'tdi degan, sening yoshing o'tdi degan ma'lumot beradi. Agar shu narsalarni o'ylamasa, yoshini o'tganini ham o'ylamasa, mana yosh bolalarda trenirovka qilib ketaveradi. Ana, eng to'g'ri aytgansiz. Men hozir ashu armiyada oldingi qilolmaganlarimni hozir mana yosh bolalarda qilyapman-da. Oldingi 60 yoshimda desangiz, yoshlik chog'imda qilolmaganlarimni qattiq harakat qilib ham qilolmaganlarimni hozir qarigan chog'imda qilyapsiz. Qilyapman. Demak, 30 yosh, 40 yosh, 80 yosh ayrima bermaydi. Qalagan mezgilda trenirovka qilib, denesini chindab, rezultatga chiqsa bo'ladi degan jeyinlikni aytasiz. Harakatga bog'liq-da. Mana men internetda eshitib qoldim mana shu nimani. Oshiqcha nagruska bermaslik kerak yoshi o'tganlar. 40 tevasi, любой yoshdagisi oshiqcha nagruska bermasdan divideniyani ko'paytirish kerak. Легкий divideniyalar ko'paytirsa, organizm borgan sari mощный bo'ladi deb shu internetda eshitdim-da. Eshitib boshida nagruskalarni lekin sinimas o'zingiz salmoningiz bilan o'ynab qilmaydigan bo'ldim-da, легкий o'tlar bilan qildim. Rezultat naborot yaxshi bo'ldi. Только количествоni ko'paytirish kerak. Haligi nagruska bilan qilayotganini количествосidan легкийniki количествосini ko'paytirib qo'ysam, o'sha jeyinlik. Men 10 jo'la qilayotgan nagruska bilan qilayotganlarimni легкий hot bilan 50 jo'la qildim. 50 jo'ldan qilib yurib keyin 100 jo'laga chiqdim, 200 jo'la, 500 jo'la, 1000 jo'laga bir qilishdim. Shu легкий hotlar bilan qildim. Yine menda уже мощность paydo bo'ldi. Turnirlarda ham o'zim chiqib ketib qoldi tevaga. O'zingizga bo'lgan ishonchdan paydo bo'ldi. O'zimni yoshim emas, oldingi yoshligimdagi yo'q quvvatlar paydo bo'ldi. Ko'rdingizlar, tug'anlar.
Ошон үчүн спорт бул дени сак жашоо, күчтүү мамлекет бул дени сак жашоо деп коет. Сизге рахмат чоң, атайын убактыңызды бөлүп биздин көрүүчүлөргө ушундай кеп кеңештериңизди айткан үчүн ишиңизге келик. Урматтуу Кыргызстан элинин тургундары, Ош шаарынын тургундары, сиздер дагы 30, 40, 50 жашта болсоңуздар, азыр да машыгууну баштасаңыздар болот. Бул жакта Алижан аба сиздерге мисал болуп берди. Жана бул жерге келип машыксаңыздар, Алижан аба өзүнүн кеп кеңештерин берип сиздерге туура жол берет. Андыктан биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроonu басып коюңуз, ошондо бизден кийинки видеолорду биринчи болуп көрөсүздөр.